da pujo din tluang ral te some pu speaker kalome hei voinia resolution pu zo than tluangan resolution kan move don ania resolution hi kan sarkar lampang atang hianin sarkar fakna te mason na ten ti thina voinia kan ramro rel na khola hun tam tak senga poisa senga kan resolve turai chon a hlok na tur om chi te ni theise ka du deu thina example mai mai chuan lengpui airport chei that na tura sum tam tak da India rama airport cute ber siam tura sakna chelu tukte achim rum mai te chu baga khwal zin tena anman na tur trolley ummu mal te hi voinia he hausian veizok taila ti te karilu chona oma ten harlama ai tlang bizo kun hathok tu tena an khai an huan kalna turata na permit ngai om te hi he hauzom takhen resolution puluta veina tur om taka kalau ngai zoka amaro chu khatiang zong khan angkal thin silowa pu speaker hei voinia sport minister chatak mai kan neya kan sport minister hi MNF sarkar ni lo selang chon tunai hen ala ro puing karinga achan chu hei congress sarkar lai khan amhingin sports kalo enkol vea state sum kan plan budget atangin kumtin mai vaibel chetel mai na thona turte min pathina ni hei kumli kumnga minister ni vea state atanga amu hi abei thame mai ni nimin pe mai khan sport minister hi kan biala tournament te omdon sia thil te tak te bol te ka deal vea director ni hetiang kan nei lo an ti mau maya kan sarkar jo avalo pache om mange o ama ka chunin house member zong te kha kanin sem thin kha ni ngai ka hria ama ro chu bol te po pek thein ni talowa chuti chung chuan karon fakdu na chu state sarkar ina support lo chungin ama achak na wang hrimin district council affairs atanga mirethei mi har sazo education te state dangchon education te health infrastructure ta na anman vek line sports ta na thanem ngai na wangin za som ko chuang PMVK PMJVK noi an potlu thei te hi alom kati tin hey kasuyang khanin state sarkar hianin support lotlat mai he apui katia hey aizol smart cities kan tia kan sarkar hi van naya aboi pui lai kha chuanin 50-50 share tur tuna chon 90-10 te lo ni ta henga changte khami smart cities za kentel kha chu aizol kho pui chung infrastructure thatak tak thir hui tam lu tuk chop lu tuk ti te chei moi na tur tam tak kha akal pui kha ne ma se kan sport minister yan sum tam tak ni china amu varina ron soi field te khelmol chong te e khatiang siam na ta khanin an pot peng thei hi kan sport minister hi aro pui tin sport department tan infiam mi tan athok thatak takani ti kha kanon soidu bok ani hei han enula nimin lama zo na kan han huwa sport infrastructure tho na hian tam khopa PMVK PMJVK hnuai mi hi mase hemi list kan mu hianin pu speaker namrun lam hu hi angai to lo hi ka ti ve do khopa an na thok tuan than te hi tu eng consultancy nga junior consultancy ti ang reng vel khat nuk mai excel a phek zong mai hi
namrun nam nioma ka ngai pakhat chu vanlal humaral te din tharuan class 3 contractor ti hi tel venol maya namrun lamtan chuanin lo mom vak om lo mangai o kan ti dewa amaro chu heng te na thatakin thoksela alom umin karinga pu speaker kan mu varkha adu tui boka adu detaila kan sport policies te kan tia kumsang ni le som pakua 5% direct group A group B C D sorkan toklu the kan hau zom takai hian nakina engzat nge eng department a nge sports quota lutom ti he riat acha kum ka tia covid wang te ponianga kan sarkar hi athu le hlalama chunin a chokopa industries ni na te industries sport industries ni na kan han pe rules te kan siam tha cash incentive award ti dei kum ma na tanga kal chho to kha ni a chu tiangin regulation sang te han siam thar ani chung hian kum li chung hianin kan thalai te in fiam mi te hi an tla niam mem o ti hi ngai tu na lo oma ama te kha chuanin Santos Trophy ti te football Mizoram an champion kan tia voin ne kan sport minister zo takpo hi congress sarkar ka chun sport football club Aizawl football club thatak maidinin Mizoram apo India ma pon champion theine mase voin ne kan sarkar ai chu champion lam hi lang tatlat lo maya hi enge ni infrastructure lam a contract lam he kan tui ta lu tu nge ne ya in fiam mi te hi kan lar ta lo tlat mai mania North East Olympic football a chung kan han champion le khau nia North East level mai la nia amha ka chun India rama champion ni na kan nga Aizawl football club te po Mizoram nge ya ang khel theina turatan Rajiv Gandhi Stadium te kan han ya Rajiv Gandhi Stadium te kha nei lo lang chuan Aizawl football club tan kha chuanin home ground kha kan nei don lo ni mase khang te kha sarkar ma saina lo ti ania lungleya te zotanga te kolosip serchip champhaya stadium puitling tak tak kan ramina miltok athletic track aum theina turatan te kan siam mun chen khada chuan aramina zolo wanga athletic track te po du thu samanga tam theilo du ang chia an ski manga association te na an du ang chia ni lowa siam te po kan nei ani kan ram tlang ramania zola duang anga malatur ma alak theilo wangin tin pu speaker kan sarkar timhing thatu ti teang voinia Jeremy ate lalrem siami te an enkol sozel hilo mum katia sarkar masa kets dem yang atanga ronin cher chuak voinia Mizoram timhing thatu India ram timhing thatu te anon tel cho theite hi alom pui om kati chuan a tok bera chuan hetianga resolution mewa kan sarkar ina kan ruling lamina sport lama kan mason na anron pulut kalom pui rol hian voinia kan house leader oma karle maya budget kan phardona heti khop mai ramtana rem lowa department sang atanga sports mason na turdana ma la thini kan budget a hian du sakve ha te se poisa hi petam ve te se bol te po he house en sem ve te se chu tianga ni lo chuanin PMVK district council affairs chantur ta pot khoma
education a te health a te state dagina an mire theizo kharsa zo man na tur ta na state dagina an ruam pan sports a kan potlu ta khopuya champhai a te lung le a te agati longtlai a te lung le a te manan nga he a khong ai thak lu tu kan ni kan house leader hian lo duat deu te se karon te nei chu kalome ole me marzam da pujo de tlong ral te kha a soi zo ve la choi kan phal don ni